Di jiyana her mirovekî de bûyerek heye nayê ji bîr kirin. Got pişt re yan bi kêfekê re yan bi êşekê re vejîn dibe. Bûyera gojiyana vî zarokê neh salî bo yekem car guhertiye koçberî. Li êşa Mihemed piştî koçberiyê bidawî nebûye. Nexweşiya penceşêrê, ev e duyemîn bûyera got di vî temenê biçûk de Mihemed êşa wê dikişîne. Ji ber dagirkirina girê spî, bavê Mihemed bi malbata xwe re koçberî Kobanê dibe. Lê piştî nexweşiya kurê wî û tevî abûriya wî yan xirab, berê xwe dide bajarê Qamişlo, ta got Mihemed derman bike. ما برا دم دكتورك تصويري كوجيرا تشيكر علينا قفتقة ما برا جامعك دم ويجي قفتقة يعني مشينا مشفى ما أو دورة ويا ذكر على أساس ويا عمليات كان شغل الجوهيفة كتيوري أما ويا عمليات كان المهم وقت ختمه من أبو جيش الحر هات وارينا ضاعش هات أم جبن ريفيا أم ريفيا مشينا راقي مشينا راقي مدير بدر وضع خباش نبو دمشيانك بدكلية وارينا دم برشو الدكتور دست خوشتوا وقت جوا عقدا ونفتقة وتاري بعد دي إني دوري أما ويا عمليات كان المهم موني مامج قومش لين موني قومش لين جام دكتورة بلندا تصوير وتحليل جمع خواصنا ما صور كر وتحليل إيكو مجرى شيكر وطبق محوري مجرى شيكر فيرا دركات عقدة خراج جو فيرا هي ودبيون عمليات كان ما برا مشفى الرحمة مع عمليات كر عقدة ويجي روكرن وام كي خزع دبي بيش نشون ما خزع شون لشون بعد خزع بقيرو بون خوشيو فيرا دركات يعني بون خوشيو فيرا دركات أيوة بخاطر جوهرتن سري سات شي بي يعني جو كوا حالا فيرا شي بي نفسي خوي كوكا محطمة نفسي خوي كوكا محطمة يعني بري دليس بزورو كون را أرينو دشو دهات يعني ورقاسي أو بو شك بو يعني Di vê mala biçûk de pêwîstiyên herî serekeyên jiyanê nayên dîtin. Semiyanê malê bêkar e û karê wî yê tekane serdana pizîşkên Qamişlo ye, bêhêviya dermankirina Mihemed. Heysrên dayîkê ji dema naskirina bûyerê û ta roja îro nehatine rawestandin. Dayîka Mihemed dibêje xewna min bi tenê got kurê min were dermankirin û bi tenê dezgeha xêrxwaziya Barzanî dikare xewna min pêk bîne. ما برا نظام بو بس غاز پشتی گوهات ما وی داره اس بحسیم برا من نظام بو گوبان خاشیو بیر رویا جا منازمی برزونی هم حد غازل هم خازل وی داره علاج به و کرک جد خوازه گوهر وی داره الور علاج بیر حت ببه لو که میتانه هی هم خازر حت ببه یعنی Tevî gotilê kolînên fermî li ser sedem û hejmara nexweşên penceşêrê li tevaya Sûriyê nehatine kirin, lê hên pispor didin zanîn got 33 ji sedî ji nexweşên penceşêrê li Sûriyê ji devera Rojavayê Kurdistanê ne. Ji ber zehmetiya çûna Şama paytext û buhaya dermankirinê, hejmara mezin ji nexweşên penceşêrê berê xwe didin Herêma Kurdistanê. Got her sê şem ji her heftî 20 nexweş têne veguhestin û dermankirin bo Herêma Kurdistanê. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.